Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele your bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke funa ama teaser Umkhokha, izinto kumele uyilindele kuloko leli week esikulona. Kuningi okwenzakalayo kumkhokha kodwa ke indaba esematheni kakhulu indaba ke lapha ethinta uSphamandla. So kuma teaser bayaveza ukuthi ke izinto izoba nzima for ifamily yakwaMthembu, baphinde baveza ukuthi ke uKhulekani uzohamba kuyobikela amaphoyisa ngokulahleka kwabhuti wakhe uSphamandla. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uKhulekani uzotshela amaphoyisa ukuthi ke abophe umkhandlu webandla ke lamaJudiya. Ngokwakhe uKhulekani uzobeke sola umkhandlu ngokulahleka kwabhuti wakhe uSphamandla. Kuzothi makuhamba isikhathi indaba yakhe uSphamandla izogcina ke finalizwe ngokuthi akasekho ke emhlabeni. Babeke sebeveza ukuthi uDifa uzotshela ke ibandla lamaJudiya lonke ukuthi ke uzamcolo akasekho emhlabeni. Kuzoba nzima for uMabusi ukuthi ayikholwe indaba yokudlula kwamyeni wakhe emhlabeni. Uzobe engafuni ngisho ukuzila. Kodwa uzodwa uzozama ukududuza uMabusi and futhi ke naye unobuntu uzozama ukuthi ke mduduze uMabusi, uzobe emtshela khona ukuthi ke umyeni wakhe usaphila. Injalo nje kuzobe kushubileke kuleli viki, uKhulekani uzobe engafune kuzwa lutho, uMabusi uzobe engafune kuzwa lutho. So aphela lapha ke mbukela ama teaser ethu, cethu ungakhohlwa ke nje ukuthi ulike and ke usubscribe.